Anh bilang awewe narinya. Udah awewe di awewe di. Anh nelfon si Wadihur. Si nggak solusinya. Mana deh. Telepon lah. Fuad. Kenanya? Si ya kok di telepon bae. Halo Dir. Halo. Ad. Aya di mana? Anya di mana? Bantuan orang tuh. Maksudnya bantuan naon compong? Aya solusi teu. Sia solusi naon? Kumaha carana? Sia masalah we deui. Yang geus saya namanya iba kadukun. Sia kadukun. Dukun saha? Cia atuh kadukun mah geus nya kos kitu-kitu bae edan we. Terus asup perguruanna kumaha eta carana? Sia perguruan lain perguruan compong. Ieu mah dukun. Aing poho si Gejo dek gondok. Sia si Gejo telak momongan. Urang ge telepon ke dunya neh. Aing butuh solusi ya. Ya, si Gejo dek momongan teh. Malam juga dok mohon rokok gutber teh. Tas si Gejo poho aing. Telok momongan si Gejo. Geus kieu aing telepon si Gejotna. Geus age. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Kodir sedih be awal bedane. Telepon telepon si Gejot. Gadget aktif ya. Made, sepi. Aing narik hiji ya. Jomon. Kata di dia mbak. Jomon. Andi. Coba aing kali ngomong. Sengorong. Kopi nih bos, senggol dong. Narik satu penumpang bos. Iya, aing mah tadi di dieu bae. Sepi banget. Arah Gunung Semeru tuh. Gunung Semeru. Juga nama ayo. Biasa mah gimana rame Gunung Semeru. Ritual. Kok eta bulan mau sakti Dan Brahma Kumbarawa. Kamandanu. Terus aduh. Kayak orang Garut belum misalkan kayak dero. Ya, tengah penting bener. Tuh penumpang tuh. Tuh gini, aing lo. Aing atuh. Aing bae. Rokok sih, Bensin sih. tolong. Kayak dia. Aktif gue loh. Sekali kayak mana?
Jangan nelfon ya. Ada ini. Fuad. Ada ini nelfon. Kayak telepon balik ah. Gadget teleponnya. Halo, assalamualaikum Ad. Waalaikumsalam. Naon Ad? Tajot. Nyana di. Aing aya di Gunung Semeru Ad. Naon Ad? Cia Gunung Semeru. Biasa ritual malam Jumat. Oh. Iya si Kodir teh. Oh, si Kodir. Suruh ka dieu bae. Atuh Gunung Semeru. Mana? Baru manjana gitu soal. Ke telepon si Kodir lah. Halo Dir. Ya nih suruh ka dia apa ya si Gejot? Ka Gunung Semeru cenah. Heuh si Gejot na ka ritual di ditu. Age ngumpulin malam Jumat ongko. Heuh siap. Kiri kabaran. Jod telepon dia. Halo Jod. Iya Jod, eta si Kodir ka dia. Sherlock Jod. Persyaratannya naon bae Jod? Kipas potong hiji, lampu, kejeng, ulekan. Siap. Jod. Makasih banyak, Jod. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, si Kodir telepon. Telepon tah. Ayo. Buat teleponin aja. Halo Ad. Halo Dir. Naon? Eta engke mawa ieu bae persyaratanna cak si Gejot teh. Siap persyaratan. Gue info loker. Kipas potong hiji. Dengar ya, kipas potong hiji. Ulekan. Tadi dina naon pohon. Bajeng bolham teh, nampuk gitu. Non? Bohlam. Terus kipas potong. Ujung coet. Sian kamu bener. Agus. Ad. Teuing kadina mah supaya hati cerang atau kemade bawa we pokona persyaratanna ka di Sherlock main. Siap. Waalaikumsalam. Dah, semoga we selamat atas si Kodir ka Semeru. Bismillah. Semeru menuju. Maafel lah, Kandi. ya saston. Jangan. Siap. Kali ya, si bere-bere modas kopi susu. Taman lah, tempat kali dia mentah pas Gunung Semeru. Kenapa? Iya, woman ojek geuning. Ngarep ka Gunung Semeru teh. Duh. Cih, tah ya tah. Ojek tah.
Semeru tah. Oh iya Gunung Semeru teh. Heeh atuh. Gas turun. Nyala lagi. Ya di tanya. Duh, $2 deh. Ah, kira rokoknya ya. Jadi rokok sabatang lain enggak? Batang deh sabatang. Ya, oke. Enak mamauan no. Kamu nanya. Si kopok. Kamu tanya-tanya. Aing makato. Gas. Gas. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tidak bisa mengamalkan bertobat. Amin. Tempat non iya, aduh. Ini tempat mana? Ini tempat. Aing mau dengar aja nya. Punten, Mbah. Punten, Mbah. Paket. Siap paket. Mangga. Kok diro? Oh, Mbah, ieu urang aya perlu. Ya calik. Ya, Mbah. Oh, jadi teh enak, Mbah. Tenang naon. Kumaha. Jadi kieu, Mbah. Kan Iya, tasna aduh. Mbah. Berat meni, Mbah. Persyaratannya dibawa tong. Aya, Mbah, iya di tas dibawa. Iya, pas potong. Oh. Iya ulekan. Siap. Tai lampu, Mbah. Mantap. Enon tujuan kade teh. Iya, Mbah, urang bener mah nyeri hate ke awe teh, Mbah. Aduh, masalah hati. Urang soalnya sebogo bisa nembak eta teh. Ari masalah hati mah urusan aku kudu aya kopi. Duh, urang teh mau kopi. Abang tuh ngomong sih cuman Tuh, di itu tuh. coba. Aya warung tuh sebelah tanggal cau. Nya guys kayak balikin kopi lah nya. Siap. Iya, Bah, ini kopi di mah kos kieu nya. Oh, di dia mah sagala-galana goib urusana. Oh, kurang nyaho orang mah yakin. Ritual ayeuna. Cuman bisa, Bah. Sia nyapelakeun aing, ha? Beureum. Iya kipas lain sagala kipas. Ieu lampu lain sagala lampu. Dijikeun aya penerangan jeung pangarudangan. Kulak hate budak eta. Jauh sia, aduh jauh. Geus ieu, Bah. Geus. Cuma mantap madodet pokokna mah ya. Cobaan euy. Sok. Aya naon tujuan kadi teh? Siapa acan mulai aja dah. Anjing kagum mah. Bah.